abebembezi b'amadini nereze bitari kugenda omubyo kwegese omuryebi arimo kizibu cy'abebembezi b'amashomero okuremezaho school fees na munonga omu mashomero ga government. This one is the same as this times this. Then times 1 plus 1, sorry, plus 1. Nobu government yateireho bona bashome abebembezi b'amashomero nibagira ngu bakaba no kukomerwa busha nibagira ngu tubakubasa kukora amashomero gatari umusente. Iyi government yasayininze na fitness organization niyeza ngu maka kugira ngu government kuri iki kwenda gukora ahishomero linga mukozi wabo wishomero ikabere consulting that foundation body. So it is uye chikureba okwato kwabantu abo. Though they were not detained, as you say, they were not arrested, but they were upheld. The church, the community, now head of foundation, Reverend Father Deo Muchakazo Parish, Enshongeji, nagira ngo bari kuterera chairman w'entebe ya gatane sumu ahabo kubinga abana babo nubaitu butafayo ngo kandi nikija kubagumira okushomera kugira ngo abantu bari respectinga abukorera abana aba ezabongozya bagireke ibareshi kongo ayanjire karabaza kwese kandi bamumuryango nabuterera kakundisho ebyo byere bityo wori mureberezi w'ubureberezi bwa North Ankole yayoreko kwatwaho ahaba bamwe ombakuru b'amashomero obutagira mutima gwihanga bakarwana okushoma ko mwana otarkwebasa biyagezera nawe biyamwiruza uburi hanozo mwene tutegambira ekitoko tujya mwana wihanga iyo torwena mwita kugira ngo washoza umugasho ntumanya ngo kwatara ntumanya ngo watashashwa school fees abumugwagira nkabo mukareberera tutumanyi onga kandi bari basa kiretinga naba abakugenda mu bamatimati bakakunda konka we Reverend Samuel Muchakatugunda yashoborera nko kazo ekina abantu abatarkwebasa bengi ngo nahabwecyo bareke kugiringaniza na district zindi and have a common strategy to move together. For example, how do we move together? Ebyo bikiri bityo hori omuyeshengero wa kazo Honorable Dan Kimosho Enshongeji yagekekerera abakakiko kishomero okukindura entasya bakashaba omushara abashomesa charginga cyangwa abazeyi kwenda gukora mu akasente abo bari ya PTA ushira mu nentasi yes ushanga baremeyeho abo kusende wo muba collectinga ni bakwata because you are not operating on mass. Honorable Dan Kimosho yayongera yarabura abakuru b'amashomero abaguhindwira muze ngo nibisha kwatwa ngo kandi batabekwata kandi washa ati niza kubakwata kandi mambo ya kubakwata mtera ona Kimosho kwa rilati kashika kati nenda mayo kujya sente za government so ibintu bya mugende mu checking abana abo abaye batagiye bata so babakomera kai anzi umuti batagenda bakataha bakora abavugane yamanga bajya bata bababi kandi kwizo bakubiri yarafuka bagumaha umumabazyo batahe n'abana bakarashi aha muhergo ry'ikoru bacwa mu kutaha akakiko ko kucondoza eshohoza y'amashomero no kusente ziri kushorozwa aga gasha kwa Sima Naume abwa Tayari West omurkazo.